Hello guys, welcome back. Ngasigi video sidadi aina tawdoise khoigi yamna healthy oi kayam kan thai. Aina ngasi tawdoise yamna healthy oi recipe am semge tawbone bako. Vegetable ngakta stir fry tawda do butter ga manam ga phet kan nam sulai be hang dain tawraga am hawbane ba do admaina yamna chaninga ko hai tare do gi semge tawbone bako. Adugi mapot macai khara di laire aina semna bagi. Semba si do ai ahanba oina oidoine ba haina semba se ko. Jamna ama ngawi do ahanba oidoine do na isu YouTube tagi yeng khola khara dum manana mo ongda sum sem doine. Aduduga adusu semani aduduga aina fruits amalay bako aina laye ba ngasi haidi aina hana mamangda suka sadri ba hai tare aduga manipur su phangde bako hajiki haija adusu sage tawbane ado aina ngasi laibase sigisina kaino dagi laibane sigisina kaiba swiggy gi da su mogi instamart haina ama yawidana awdagi laibane aduga si ahumsina big basket tai laibane ado mayam saudi kanu video se haudrikanda mayanda product ani kha ucharange adudi ahanbagi sina sigi organic harvest ki cold press extra virgin coconut oil sigi oil je khoi gi unrefined oil bayamna aphaba coconut oil ni si je khoina samgi oina sijinar sia ida khoi gi skin gi oina sijinar sia ba ko do kamai sijina do na halai hajarake hair gi oina use taw matam da karam kan taw ga ha matam da khoina before hair wash khoi gi kok silu jatri na mang da tayra ga na sijina ga da bane Organic Harvest Cold Press Extra Virgin Coconut Oil prevents hair fall, eliminates dandruff and free frizzy hair. Size before irujadringai da pung khara taisan biraga thamo do pung yami gai di sam nungai ba hen bane aduduga khoigi skin gi oiraga na khoina iruzaba loira khoina moisturizer oina tayar su yai adai khoina makeup kuma lokthok pase oil cleanser gi type ta ko daina khoina si se khoigi makeup removal oina seasonal su yai pi ko su dum matu gumba dum phale na facial hair gumba dum phale na adumaina phan matam da khoina si se tayar ga maina seasonal ba yai ba ko haidi tayar ga dum phan ba yai hai tare ado si se thau ni khoina kai haina khoina skin da seasonal matam da khoi skin se greasy oirga le hawdo man ga di ba ko ado ka su lai ta bane dum hydrate tang oirga tham gani aduga ani su bagi product sina Organic Harvest ki sunscreen SPF 60 sigi sunscreen sini sigi sunscreen sa tai basina koi gi sunburn to prevent to hale dai skin discoloration le basu prevent to hale dai koi gi ka hani premature aging do adu su prevent to hale adu duga for long hours hai tar ko sisu hydrates tawraga thamme adagi nourish oraga thamme ko koi skin se aduga nupa nupi anima haidi both men and women suitable oiba sunscreen ne adu duga si se sulfate and parabens free oil. This sunscreen is cream based, makes it get easily absorb and heal sunburned skin, and it is lightweight and don't feel heavy on skin. You can apply a generous amount all over the face, neck and exposed areas of the skin 20 minutes prior to the sun exposure. Yung product ani magsa certified or 100% or organic or ba product ni aduga sema matam da harsh chemical ama di paraben amta use taw de duna kay hay ni khoi na skin da khoi gi hair da ilayang na season matam da kasu kiningai oi ba product na te bako so mayam na product ni se pambi ba tar ga di Amazon da gi layer su ya ga de dai Flipkart da layer su ya ga ne ai ani maki link to description box hap charm ge aduga Flipkart da gi lay ba oi tar ga di discount khar lay bako adu discount sa hayak ke do Flipkart da layer matam da sigi original flat 15% discount lay gani adu duga sunscreen na 27% discount lay gani sigi MRP se 395 leba ko ado after discount gadi 335 la ani aduga sige sunscreen ge MRP sina 495 ne ado after discount gadi 361 la ani aduna mayam su product ani se interest lagi bata gadi ai loina description box sa hapchar bin link to mayam su check to bi aduga season na biyo yam nungai bane khoi gi sam gumba yam frizzy gumba oil ba mi adai yam dandruff gumba lai ba adai khangde coconut oil ha sina bu yam phaida na ko aduga phabai mathak tu da moi gi organic harvest su 100% organic oil ga yam he na phaba du oil bane ba du na season na biyo ka su kiningai laite aduga sunscreen su chap mane sunscreen su yam phaba ne khoi gi sak thek ko khotek ko adugumba kemta prevent to do mam phaba ne aduga skin discoloration gum marang torang gum le su even out to hondone do na mam season na biyo mam ai description da loina yar me do check to biro ado hoji makhata na koina ngasi aina si sem je hire po sem ba hawarsi ula age ahamba da aina kaino dagi layer se sigi kaiba sigi mushroom jine sigi se button mushroom haiba do ne ba ko sigi mushroom jo na dum season na age mushroom makhan budi lai bana ado karama mushroom type jina do na kan si je phange si dum season na age kaino ne ba si na khara budi awas tawre mo beans se ten man gar sumaina beans ka carrot ka haina dice oina soiraga yawrame ba ko adu dudi si ma adum laure aduni
ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯪꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦꯗꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤग ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯕꯤ ꯀꯣꯔꯟ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯒꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯃꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠꯁ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯆꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯗꯅꯈꯔ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯐꯪꯕꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯗ ꯆꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯋꯤꯗꯤꯟ 15 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯁꯤꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯏꯪꯁꯨ ꯂꯥꯎꯋꯦ sigi broccoli sima leire sigi red and yellow bell pepper capsicum do sisi leire piece ani tang lawin aina aduga sida yaiba ahum sina haine bako ahan bagi se sibudi ai dum tare da aina sitabo do yam chani ko hai tar sitabo angang do ado moi chawe sidi ahum hale ahum gram ke no sibo 250 gram ne ko sitafon ahum sila lawne aduga mathang gisina cherry hai khang cherry sa in han sa di sa ga aina ki birthday da cake live da cherry aseng ma hape ba ko da di sa ga du so aina adon su chaning da lai ba ne si na lai ga si kano 100 gram ne aduga last kisina aina yam na kai hai ni yam excited oi yam hela saning ba hai ba tai koi gi Thailand rom da ko moi mu ba to mi sing yam cha ba ne ba ko to si khang be yong to si je litchi gi ta ga torom dong ma le ba ma hao je ko moi rambutan hai do ra khamai khang de pronounce to ba hai de tum do hang rambutan hai do rambutan hai do khang de adu du ne ba ko chani me masak se manung da litchi gi ta to ba ne ba aina photo do gum u ba da di video do gum u ba da di ko ado aseng ba da hanga ke ado hojik Ahanba da kaino ai stir fry vegetable stir fry sem gani da adu do hana pa da sem to ki adu ga pull up चामिनार गे सिसु टेस्ट तब बयना दो हाई जे खरे हेना हाव फ्रिज ता हापु गे ing लाव गा चारी हाव गे को अदु दुना फ्रिज ता हापु खि गे दिस गे वेजिटेबल स्टर फ्राई सेम से जो हाम सेम गा दब ओय बनेना हाव दो ग मानजा लते बो हम पाखत पम याव अदु दुना आइना खंगे दा अदु गिस नते अदुम चिकन खरा ओइना हाप गे ना आइना लेपे याम दि हाप ओय खरा खतंग पीस मचा मचा स्मॉल पीस मचा हाप के बो कमरकता याम हाप ते बिदा तंग हाव खरा हेना हाव बाय तारे अदु दुना आइना चिकन जे half kg laure ba ko alo si piece macha macha ta half age do hoji thong ba horage
mayam hojik ai sida loina semba loire sida passion fruit laire sida hojiki aina haiba rambutan haiba kaino du do laire dai sida cherry laire adai de hojik aina semba stir fry sida laire ando hojik ai chaba horage do si hana chage ba ko du haijina mayai chala kanda ado martina su nakan nakan phone pai biri ai si yausari ta masu yaujari makhon ta ba yaujari आगे सिगे सेटअप से वाना सेबजाबने टेबल सु लाइतेबको को सिदा अदुदुगी स्टूल अवांगबदो म थम्ने अदैदि कार्टून बॉक्स नहान आइगी कैबा कै यौरखिबैनो सिसे अदु असांग मदो थम्मे अदु मथक्ता बेड सिसे थाजजबनी याम वाना सेबजाबने दुना लाइक यागदे अहुमगुम नंबिरमो लाइक अहुम नमो सिदा बेबी कॉर्न ले सिदा याम चाइनीज मखन ताबियो खो हाव खा लाइते मैम मा से आई गोन तो की फोन तोरे माई मखन तावना तोरे हां आई बुकला हलीबा मति हामने हाउदी हाव एदा सेबि से अदो खंगते आइना रेस्टोरेंट दा सागे बरो दि खरा हेल अप तवे को अदो हाव तबदि दाते बेबी कॉर्न जि चानिंगे अदैदि मशरूम अदैदि सिगि ब्रोकोली सु जाम हावे मै स्टू थारा पर याम लांगे याम हावे सेंग याम ती हेल्दी ओइ बि नि चाइ से हायेंगा हेल्दी ओइ दे गो चा दु बटर में नंगा नमगा हाउबिदो ta iba adune mi oi se nangba adu si ahambagi sigi rambutan si kamai khok to jano mayai da len thak lagi masak to lisi ki type taw da video da mo over lagke ko tu phajaye aya tu lisi ki type taw tharo tharake lisi ki type taw ba ko sida lai re yam lai ning bro 哎呦我的妈！ đi chi kita tahu masak to lisi ki type taw ba ko si test to rage first pun si gi ahan ba da test to ja hawe manung maru yawe duga ne magi flash side my flash side da mai ma tong ju du lisi ki da ba taw do sak sak awi da adan oi ba to masak ki so awa maru ari ba ya manung hawe thumme da na yam su sin de sin ba di na te thumme du yam ka hai na thumme di oi de ba ko no hawe hai na da ba oi de idana cherry lai re nahan kiki birthday cake ta hapak pa du di yam ka na hawe yok de moi ahong ba hai di am ka ya khara ahong ba khala ha pa ra khang da adum sigi si hawe hawe he hawe lai ura pura yunda blak ba da lấy rõ bạn là gần lấy bắt rồi hawe na hang yu ka hap te moi cake ta pa ko do mun ba ka yau da ba ti de hawe adagi hojik na passion fruit se thum kitang hap cha lage ai gi dik se aga ko di ko adagi sini khara hap ga morok te hap roi adagi si mix to ga hawe
ꯍꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯔ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯩ ꯔꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯀꯤꯔꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯆꯦꯔꯤ ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯨꯛꯕꯥꯡꯁꯦ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯍꯥꯎꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯅꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯤ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯩꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯔ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯏꯁ ꯕꯦꯔꯤ 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 ꯍꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯄꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯥ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯊꯣꯛꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯈꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯤꯛꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯍꯪꯗꯒꯩ ꯈꯣꯛꯍꯟꯗꯒꯩ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯃꯟꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃ ꯁꯤꯇꯥꯕꯣꯟꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯩꯖꯥꯡꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯟꯒꯗꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯜꯂꯦꯅ ꯈꯪꯖꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥ ꯀꯛꯅꯕ ꯊꯥꯡꯅ ꯂꯧꯊꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯟꯊꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯟꯊꯋꯥꯏ ꯀꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯨꯝꯗꯕꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯟꯗꯕꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯈꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯟꯊꯈꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯣꯛꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯉꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛ ꯌꯥꯏꯗꯣ ꯊꯨꯝꯅ ꯃꯆꯥꯒ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯊꯨꯝꯅ ꯑꯃ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯊꯨꯝꯅ ꯑꯃ ꯆꯥꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯝꯕꯨꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯤꯆꯤꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯂꯤꯆꯤꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯆꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯪꯅ ꯈꯣꯡꯉꯖꯅꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯣꯡ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯒꯦ ꯂꯤꯆꯤꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯂꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯪꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣ ꯍꯥꯎ I love it ꯃꯔꯨ ꯎꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯂꯪꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ
Sigi ani masida akoi chegi khapirage ma su charam giroba madi ko mana kuina sida Hyderabad ta lebi sida likta ne sada bade madi likshan laga lebi ado si sarage thum na ma sa jam ha hào nè khali deh asal na hawang gani aduh hawang dia mahat Now time for cherry. Cherry should thum nam guide. Cherry anta. How we have cherry should have. Không nghe thấy cái thum nam cái này thế nào mà hao. masak kepala dah Sina last oirage o eba pupik thaleba karino bojeje matang sai ke tham ha thum khayam Đó, đây là cha bằng ngắm rồi bục bịch thân level có hay là bục bịch thân bài đó oi đấy bạn. Nó mang cái video sai đó là cái em nung ai về đi like tao về mo subscribe tao về mo duga. Nga sa anh mang da pansa cái organic harvest cái product so ai cái description đấy áo nên check out tao copy cái nó. Aduni ado mang cái video sai đó là cái em nung ai về đi em có số hắn like tao về mo subscribe tao về mo duga. Matang video đó mo theng na si. Bye bye.